Karabo Bosaletsi ya dilemo tse 30 o re o ithutile ho ba raditshwantsho lapeng ha ho motho le ha ile a le mong ya sebetsang semmuso. Ha jwale o re o sebetsa bohareng ba toropo Bloemfontein. O re o qobelleha ho fokotsa ditjeo tsa hae hore ampe a rekelwe. Pele motho ona kgona ho palama taxi ka 12 rand o itlela mosebetsing o tlo sebetsa o kenya di CV fela batho ba founa ba le bangata mare he ha o sheba no dintho di fetohile ha ke batlo bua maka o kenya di CV ha o founelwe. Dipalopalo tsa moraorao tsa sekgahla sa tlhokeho ya mesebetsi Freestata ha di jese dithewelang. Tahlehelo e kgolo ya mesebetsi ebile lekaleng la kgwebisano ha ka lehlakoreng le leng lekaleng la temo ho bile le mesebetsi e hlahisitsweng. Motho a ranang business ya dikuku so business ka ishwile haholo fela tabeng ya hore client tla ga o mo bolella hore kuku ke bokana e batlang wa hana a go di fela ke mathata because la bona like even le tšhelete go khotse how kgone go ka recha dintho tsotlhe tso di tlhokang. Mekgatlo ya basebetsi e re mmuso o tlameile maoto le matsoho ho hlahisa menyetla ya mesebetsi. Re government e tse mesebetsi 350 tse ba dintshang ha ba kopanye ba etsetse batho ba sa sebetse mesebetsi. Imetswe ke ditheko tse hodimo tsa mafura, ditheko tse hodimo tsa dijo, mme batho ba bangata ba felletswe ke mosebetsi. Baahi ba bang ba re le ha ho le jwalo ba ntse ba hula ha boima. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.